Ukiri munene thingo-ini cia wabici nene cia mubango wa urigitani wa SHA guku kaunti-ini ya Nairobi ni mihango ya guthukira mawira ma urugamiriri kaunti-ini mieke mingi ikigwatirwo ni andu mena maritwa kuma nduriri cia rugongo rwa bururi na rwa Kalenjin, ndeto iria ihiuhiirie ngwatirwo nenda-ini cia ukinyaniria na makiria rurenda-ini rwa X. Tukirorereria ndurumeni kuri maritwa maria marekereirio, arugamiriri 22 handu ha 47 mena maritwa marakuruhanio na ruriri rwa Somali na Kalenjin, gicunje kia 46 gatagati ka makiria ma kabira 42 iria iri guku bururi-ini. Kaunti ya Nairobi iri rugamagirirwo ni Abdi Aden Mohamed, kaunti ya Meru ni Hassan Bagaja Guyo, kaunti ya Nakuru Daisy Chepkoech, kaunti ya Murang'a ni Jane Pereru Anton K, kaunti ya Kiambu ni Deka Ibrahim Mohamed, Nyeri iguterefoni John Saitoti Kipaseya, kaunti ya Kitui ni Abdi Kadir Abdi Sheikh, Tana River ni Abdi Fatah Ali Salat gatagati kage, ndeto iria itumurite ciuria cia kana hihi ni gukinyaniria makinyaniri ikiro kana ni mathabu ma uteti. Andu aya eri mundu gwitwo president na mundu gwitwo Duale nio makoretwo megite kia mbere kana mekipa ya mbere kurumana na kwira andu aria angi ni akavira. In fact campaign slogan ciao no ria makoretwo marongoreirie nginya mundu ta former deputy president gwitwo Rigathi Gachagua ni kumwita mukabira, the word mukabira. Ututeguthie kundu kuneneri list yo ni irorwo. List yo ngimirora ri ni ukorora urore numbers cia andu aria moimite kuri andu acio ere moimite. What does that list translate to? Ataru utakiambu county for example ona SHA mundu wa kumanage nyamo ya SHA ira manage ne mundu wa kuma Northeastern na hau ni ho turoigiria atiriri, can we be fair? Angikorwo ni turio ya kiara tukorota mundu ri agiko ni rio ya kiara koiga mundu ni areka ri we ndugeke uguo uramugirie ke. Ona kuri o atongoria aria mathukeirwo iturwo itiganite guku bururi-ini ni moritio kuigiririka kwaririria muingi niguo gukinyia mateta mao kuria mamatumire. It is not about our qualifications, it is nepotism. Tondu riu ni kamwene gutiri kindu giki kirathie na mbere na ari itu aria twatumire makarithie ri mari aburi nginya rwa ona matimenya guthiaga atia ona list ici matingimenya ire uri rathi ndaigua nginya kwina mucemanio urakitwo ni andu akiambu guku State House na kuria kungi abunge na kuria kungi. Why are they not questioning such kind of things? Turaga ku question niki appointment ya gikone igwe koguo tuigagiririo ati turi akavira na tuhana tutarie nigetha riria ciathie haria cia appoint tutikanarie. That was the intention. Intention yari yagwite muici na tiwe wiyete ni njiite kungi nakuo Duale augite o mukenya ena kihoto gia kuheo kanya ga kuruta wira ruhonge-ini o ruothe ari hamwe na SHA hatari guthutukanio. Every Kenyan will be given an opportunity by the Social Health Authority based on his competence and qualification. And in employing these Kenyans, Article 10 and the public service guidelines will be considered to make sure all regions, all communities, and all religions and all gender are given equal opportunity. Gerifotere Noro TV, Jetago Waithira, Duati wa Mwangi.